Ilanga lama-graduation mama uthi uyakuhalalisela uthi ngangibambi wena mogogo ekukhumbula njalo engikhulisa kabuhlungu kanzima. Hhayi-ke so uthola umuntu lapho esigeda akuthembisa ama-bright future. Hhayi kumnandi yaze eGoli kumnandi shem, kumnandi kudliwa imali, kuyagrooviwe, kuyajayiviwa, abheka phethe isitayela sonke ayakufakela i-poison lokugeli-ke ukuthi ulale-ke akuhleka silima lezi ini ngekhohlwa na ukulike, ukufollowa, ukushera, ukukhopha ilinki kuyaphuzwa laphaya, akuphuzwe akuhleke kancane athi phuza phela asowukulela athathe isikhiya semoto laphaya athi gone, thole i-out yakhe ashamshikashiko nayo phakathi kwemoto yakho gone. Awusena nex umntwana intshontshe yonke into umalambane uyakhala baba lapha yabona bathatha imali zakho zonke uya-enjoy-a ngithi uyabhayiza wena ugijimisa abafana siyabuyela kuleli. Ngiyaxolisa mama, ngiyaxolisa ngeke sayenza. Hhayi uMawulidi akuxolele yabona ukuphathe fresh. Hhayi uthando lakaMawulidi bafethu.